जारी कर शिक्षा ऐन जारी कर जारी कर जारी कर पुरानो ऐन खारेज कर खारेज कर खारेज कर पुरानो ऐन खारेज कर शिक्षा खारेज कर हजुर आइरहेछ कहिले 6 जना कहिले 3 जना कहिले 5 शिक्षक महासंघ जिंदाबाद 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 शिक्षक महासंघ जिंदाबाद 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 शिक्षक महासंघ जिंदाबाद 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 हाम्रो आन्दोलन जारी छ हाम्रो आन्दोलन जारी छ शिक्षक कर्मचारी के भन्छ नेपाल शिक्षक महासंघ जिंदाबाद नेपाल शिक्षक महासंघ जिंदाबाद विद्यालय कर्मचारी शिक्षक एकता जिंदाबाद 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 विद्यालय कर्मचारी शिक्षक एकता जिंदाबाद विद्यालय कर्मचारी शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद कृपया टिकट काटेर बसिराख्छ नेपाल शिक्षक महासंघ जिंदाबाद नेपाल शिक्षक महासंघ जिंदाबाद नेपाल पूरा कर हाम्रो माग पूरा कर पूरा कर शिक्षा ऐन जारी कर शिक्षा ऐन यो दुवैमा र फुलको खुट्टाहरूमा कृपया नउभिदिन हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु तल झर्दिनु होला र पेटीमा हिँडिरहनुभएका शिक्षक साथीहरू तपाईँ आज हामी 13औं दिनमा छौँ नारा लाउँदै यतिखेर हामी माइती घर मण्डलामा आइपुगेका छौँ रुबी भ्यालीबाट नारा लाउँदै त्यतिखेर माइती घरको अवस्था यस्तो छ भाइ बहादुर सर ज्यान दिन तयार छौ भन्दै नारा लाउँदै कान खोल आँखा खोल मुख खोल नयाँ ऐनले भन्छ कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद शिक्षक कर्मचारी एकता जिंदाबाद हाम्रा माग पूरा गर शिक्षा ऐन जारी कर शिक्षा ऐन जारी कर हाम्रो माग पूरा गर शिक्षा कर्मचारी एकता जिंदाबाद शिक्षा ऐन जारी कर शिक्षा ऐन जारी कर पुरानो ऐन खारेज कर पुरानो ऐन खारेज कर शिक्षक महासंघ जिंदाबाद शिक्षक महासंघ जिंदाबाद
शिक्षक कर्मचारी एकता जिन्दाबाद 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 शिक्षक कर्मचारी के भन्छ शिक्षक कर्मचारी के भन्छ शिक्षक कर्मचारी एकता जिन्दाबाद आयो हामी किन जस्ता भन्छन् आफ्ना